ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 26 феврали соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардем баъри шумо. 1000 рубл баробар ба 123 сомон 94 дирам, қариб ки 124 сомон бардуро. Наомадагиё, меҳмонҳо, хоҳишманд ҳастам, лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. агар ки бошад хона, мошин, замин, квартира, техника, чӣ молу маҳсулоте хулоса ҳаст бардуро барои фурӯш, барои савдо гузоштан, метавонед ки бардуро азиз дар рақамҳои рӯи навор буда муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмат шумо. бале дурст бардуро азиз, то 210 000 сомона 6.5 сотиқ дуҳуҷра ҳамхи хонаҳо ҳастай. пайгирӣ кунед навора ҳатман мебинед. эълони аввал мегзарем бардуро, меҳнат кардем, рости гап рафтем ваҳдат. бардуро хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст, дар ҷамоати Раҷаб Исмоил, дар деҳаи Ҳаёти Нав. дӯстон, бибинед ака 475 сотиқ замин дорад ва дорои 6 ҳуҷраи дигар. навора аз аввал то охир пайгирӣ кунед. мебинед бардорҷоно, калдор дора, се тои дигар падвал дора бардуро, 6 ҳуҷра дорад. 1,500,000 сомонӣ нарх гуфта истодан. айни ҳол агар ки бардуро касе ки айнуми канали мо занг мезанад ё ки рафта хонаро аз наздик бибинед, агар хулосаи гап харидор бошен, боз муомила аз номи канали ман аст. рақамҳои 906 05 83 82 ватсап аста, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. хонаҳо евроремонт кардагай бо тамоми санъаташ, мактаб ҳаст, масҷидам ҳастай. хулосаи гап амин хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. масъалаи об ин мушкилӣ нест. масъалаи барқа бардор азиз, ҳатман занг бизанед, боз пурсон шавед. рақамҳое ки 83 82 охираш ҳам ватсап ва ҳам дасти дур акаунт марамат муроҷиат кунед. ҳуҷраҳоро бардор азиз, бо чашми сархтон метавонед ки бибинед. ҳаммом ҳоҷатхона, хулосаи гап ҳамаш ҳастай. дар масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон, ҳуҷҷатҳо ҳам ҳаст, мушкилӣ нест. 6 комнатай, ремонти хубдора бад нестай. 1,5 миллион сомонӣ гуфта истодан. айни ҳол хулоса амин мегзарем ба эълони дуюмон. ҳамин хонаро нархша қимат гуфтан, мо арзониш кардан аворуш кесем. бачо нигоҳ кунед, ина хона обши 4 сотиқ замин дорад. ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона ба ния битон рехтагиай. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртакда қарор дорад. меҳмонхонаи мо бачо, меҳмонхона шаш ба се буд. иҷа калидор, се хона дар иҷае бачо, ду хонаи 6 ба 3, як хонаи 4 ба 3. хонаи 6 ба 3 дуюм, хонаи 6 ба 3 сеюм, коридор, хонаи 4 ба 3, кухнию баняк даруна. ай ҳамҷа ба мактабу масҷиду бозору садиқа 1 километр роҳ масофа дорад бачо. ба эълони сеюм мегзарем бардуро, боз як квартираи фурӯшии дигар дар дуюм ошона. дар душанбе дар гипразин бардуро, дар гулпарвар аниқтараш 2 ҳуҷра дорад, 38 метри квадратӣ,
365000 сомонӣ нарх. рақамҳои 918 26 47 47 ватсап ва ҳам дастӣ аст. метавонед ки шумо муроҷиат кунед бардорҷоно дар кӯчаи Гулпарвар. ба ҳазур бошед, хонаро хушвақт тамошо кунед ба чашми сар. табъи дилатон бошад, як агар маъқултон шавад, нарх ҳам маълум, ҷой ҳам маълум бардоро. дар ошонаи баланд нест ки шумо афгор шавед. дар дуюм ошона аст. марҳамат бардорҷоно, занг бизанед касоне ки харидор ҳастанд. ҳамин рақамҳои охириш 47 47. масъалаи об, масъалаи свет ё мушкиле нест. ҳуҷҷатҳо боша бардоро, ҳама ҳуҷҷатҳош ҳаст. хулосо ҳамин. мегзарем ба эълони чорумон. бибинед як бардоро. омадем ба ҳар ноҳияи ёбон. хонаи фурӯшӣ дар ёбон аст бардоро. иборат аз 4 ҳуҷра ва 16 сотиқ замин. ин шутка нест бардоро азиз. 16 сотиқ замин. 2 то подвал дорад плюс 4 дар хонаи дигар. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. ҳавлиё ҳамаш стяжка кардагӣ. бунгоҳи тиббӣ, мактаб, мағоза ё мушкил нест бардоро. рақамҳои плюс 7 977 321 16 62 ватсап ва ҳамдастӣ. марҳамат муроҷиат кунед. дар савхози 4 чойхонаам наздика, духтурхонаам ҳастай, аптекаам низ ҳаст. ина марҳамат 725 000 сомонӣ ана ҳамин хонаро нарх карда истоданд. боз ҳатман муомилааш аз номи канали мо бардоро. занг бизанед, муомила мекунад қаттон. ремонтҳои хона бардоро ништия кардаи қоидаи хулосаи гап метавонед ки шумо дар омода зиндаги кунед. дар ҳавлиш об аст. тамоми ҳуҷҷатҳо ҳастанд. чакдон хона, алов хона, хулосаи гап ё мушкил нест. оғил хона, каҳ хона. дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. ҳавои тоза. дигар читон мефурам. эълони панҷум мегзирем бардоро. омадем ба шаҳри Душанбе. дар даромади остановка, яъне ки дар салхозтехника бардоро. дар деҳаи Шаҳристон мега. стаханфа мега. 4 дар хона ва дорои 7 сотиқи дигар замин бо нархи 800 000 сомонӣ. хоҳишманд ҳастам бардоро навора аввал то охир худтон тамошо кунед. агар ягон ҷои камбудӣ бошад дар комментария ҳатман нависонед. ва бардорое ки хонатона савдо мекунед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки нархи ҳавоӣ намонед. нархи ҳавоӣ ба ён кас дар кор нест. масалан як либос агар 70-80 ё ки 100 сум бошад, максимум то 120 сум, 500 сомон бугӯ ягон кас намехарад. аз ҳамин сабаб иҷа бардоро ғариб дар ғарибӣ сума руфта намегиранд ки биёяй хона бихаранд. хоҳиш мекунем дак бас шумо бардоро. ва касоне ки навори маро тамошо кардесен, агар ҳамин гапи ма хато бошад, дар комментария фикри ақидаи худтона бидонисонед. рақамҳои 979 45 60 ватсап ва ҳамдастӣ дорад. марҳамат муроҷиат кунед. анҷем хона, оғил хона, хулосаи гап ҳамаи чиз ҳаста дар иҷа. барои зиндагӣ кардан мурғхонаву чурғхонаву хулосаи гап ҳамаш ҳаст. лайкора бизанед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. эълони шашум мегзарем бардоро.
ببینید اکا باز کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا در استانسیای شاکران میدونن برادر جان این طرف را اوشونه بلند نیسته حالت عینی حال در حسابی کاربکا 2 حجره می شود 51 متر کوادراتی میتونه که شما همه موجود خانه را جدا کنید 305,000 سومانی بردارو انمی کاربکا رقم های 559 00 52 73 واتساپ به هم دستی که مرحمت مراجعت کن ساختش باشد بینای نو حالت باشد در حسابی کاربکا دام باشد دامی 12 اوشانه گست نرخ باشد 305,000 سومانی خانه در 4 اوشانه 51 متر کوادراتی الونی هفتم میگذاریم برادر جونم گفتن که ایلاج باشه بسیار همی کاربکورا با نوار گیریانه خوب برادر جونم کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه ای هم در سینا است 100 میکرایان ای دام بردارو فراموش نکنید که دامی مستروک است 3 حجره 64 متر کوادراتی در اوشانه 8 عینی حال قرار دارد خلاصه 350,000 سومانی نرخ رقم های 4 تا 5 00 565 مرحمت مراجعت کن یگون کمبودی باشد یگون نفهمی باشد بردارو حتما فکر اخیدتان در کامنتر نویسین تا حد امکان ما در کامنت شما جواب میگردم میتونین که 3 خونه نرمالی کنین 64 کوادراته الونی هشتم میگذاریم برادر جونا باز کوارتیر فروشی در دوشنبه این هم دایم مستروک است اکه ببینین نکی 2 حجره دارد 44 متر کوادراتی در اوشانه 10 است چون ریموند چون این حالت چون سستانی ظرفشان دایم مستروک ختم بردارو 100% میدونین دکی جای 385,000 سومانی نرخ رقم های تیسل واتساپ و هم دستی که مرحمت مراجعه کن 934 43 0010 واتساپ دارد و هم دستی دارد مرحمت مراجعه کن شروع تعمیرش بد نیست همون حجت خانه یک است در اینجا بردارو لیفت کار میکند 11 هم بلاک داره با تمامی چیز چورش انمی خانه چیزی که شما میبینید بردارو پشته که هیچی هم نداره و با تمامی چیز چورش فروخته میشود میگه کم خوب میگذاریم بایلونی دهمان کوارتیر فروشی دوستان در شهر دوشنبه در ناحیه سینا 2 حجره 39 متر کوادراتی در اوشانه یکم ای بردارو یا دمای کنان یعنی که دمای دیتاجای حالت سیستم این طرف را ختم بردارو 100% میدونی که چه خیلی مستحکم میشد سایز نیموندگی خلاصه گپ در یک متر 39 متر کوادراتی 2 حجره 377,000 سومانی نرخ رقم های 38 32 480 واتساپ و هم دستی مرحمت مراجعت کنید بینا باشد بینای کهنه است اینا فراموش نکنید نیکی تعمیر دارد میتونید که شما در آمده زندگی کنید اینا مرحمت کسانی که خریدار هستند رقم ها را گفته گذاشتیم نرخ معلوم نقطه معلوم بردارو خلاصه گذاشتن از شما کسی که خونه خر باشد الونی دهم از اول وعده کردیم که 210,000 سومانی خانه است بله دوستان هسته باز یکم بگم میزنه در شهر کلوب در ششم خطه در محله چمنزار کرسک نداشت کرسکش کردیم 2 حجره 6 نیم سوتیق زمین 210,000 سومانی نرخ رقم 933 11 6 32 واتساپ هم دستی داره مرحمت مراجعت کن گیردی خانه بلند محکم کردگی حق همسایه به نهایت انسانای خوب هستند باز معامله داره از نوع کانال ما مرحمت بردار عزیز مکتب مغازه اینجا نزدیک است نه یک خانه نه دو خانه این ایش کخنی های اینجا همون اینجا هزم خانه حجت خانه اسمی هچم نه دروازه زدگی گردش محکم این همسایه هست همه زندگی دارد شاشنیم سوتیخ زمین خب حجت هست قرار سرتیفیکات تخ پاسپورت انشالله که همه شکدیم
خلاص همین دوستان لایک و ابونش فراموش نکنید. اگر که خیلی باشد خونه ها، ماشین ها، کوارتیر ها، تکنیک ها، میتونید که در رقم های روی نوار بوده مراجعت کنید. ما در خدمت شما подписчикои محترم. با شما تشکر که تو همین دم با من بودید. نوار را تماشا کردین، لایک گذاشتین، کامنت کردین. ممنون. تا نوارهای آینده دوستان خداوند یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا.